mwna hwna mwna này mwna này ai à mwna cái trái mwna ai mwna mwna हाँ होय बोले जाऊं क्या आप जानते हैं जापान भारतीयों से 100 साल आगे है लेकिन कैसे चले जाते हैं दोस्तों जापान में कार को सड़कों पर पार्क नहीं किया जाता hello hello पार्किंग के लिए कुछ इस तरह की हाइड्रोलिक मशीन लगी होती है इस हाइड्रोलिक đó là मशीन một में cái कार thằng पार्किंग के đấy लिए कई फ्लोर बने होते हैं जो कार को उठाकर एक जगह पर कई सारी गाड़ियों को खड़ी कर देते हैं hello là cái phone này nó cái này mulai này đến giờ oh bây giờ cái mình đâu phải là oh very nice oh very nice mula 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 Lapas saya kapten yang malah. ơi এখন প্লাস্টিকৰ নৌকা সজি উলিয়াইছে abre yo hanesin so देखा मेरे दोस्तों तेरे साथ पता था तपती गर्मी से राहत पाने के लिए कूलर एसी की ठंडी हवा में अमीर लड़का लड़का जिया पुष्पा जिया hello hello पुष्पा भाऊ आपका चश्मा मैं झुकेगा नहीं साला निगूर के उठा लेगा suke kanan salah Nah, pergi kemana? Pergi kemana? Ini kita bilang apa? Misi mahati. Cắt này đây mà lại đi ngồi đầu đó gì ra đến ra đi nữa đấy cái
Memang ini siapa apa? Enggak anak-anak. Hello, hello. Borai dong, borai. Komotor. Yalah. Này là cái phone ang phơ thao cái này phải đừng là nó phơ thao đây là đây